Mama wakwaba wafre me Addo searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Niema koso Ghana no ye bi ye need a hole. Ye need a what you say. Yeah. Who say Ghana ha nkasa no ye wanyansafo ho. Yeah. Hwe niema koso in between 2012. Yes. 2012 to 2016. 2016 e wo kurom ha. Nkofo adwuma egu. Me kai se mensa wota be kura ba ye ka se omo hu se suma kata Ghana. Ampa. What you say? Enjuma egu wo kurom ha. Yes, na esuma kata Ghana so because na enuma hodo egu ye. Me ade ba ko am eye me ya panse me nua ba ko. Or nursing training. Yeah. Obi a wo nursing training o se nko agi allowances. Owura ma ni twa allowance. Ye twa allowance. Yeah, almost increase school fees. At the same time, teacher training for the same thing. After from 2016, 2012, 2008, 2010, 2009, 2011, 2012, woman no more school. Next 4 say ke post me post you. Post you. E come den ko for. E kon de wo. Me kura de me can say institutions they say Ghana police. Yes. And na ko hwe kwa benya dan a mo asidi ama. Ghana for den ye pe. Ya ka say kwa da so gu. Ablom say Ghana for omoye jandam say Ghana IMF still ye employ NDC nkofo say free SHS ye na me bisa say ye ni private schools wo ho beble aden na wo sika o pese wutua no umfa wo bank ho unma de ade ba ko no say Ghana for session so say hwenkurai from 2017 ebenyina hwenkura omwie SS. Yes. Wako just free education. SS free education. Unim the number of money awofo na save. And the university choku. Obi akobi. Because of abampa penti. And the Ghana for yebema ye wura fees anya mapo ya omampanyina Akuffo any Dr. Bawumia ya. Na se ye be ko fa esum ni biom dia. Na ye ne sampa. Oh and Ghost name si hwe Bawumia cleaning in every system. Cleaning na. What you say? Nkofo ye tuo obi ewu 100 years obi na gini pay. Me nam ka kire wo. What you say? These are systems that have been put in place. First in history Ghana. First in history. E bin si da train papa. What you say? Na aboa ma ye traveling system na ye ko so mo kwan so pa me nam train da me say hey enti me Ghana na sa abrochi. Na say train mo de ba say West Africa bi ni ha say. Debi. One ambulance, one constituency. Yes, ebinia etizania mawei no a ekoso NHS ohun se omampanyina Akuffo any vice president omo bo adwuma o hwe ofanko kwan poku ase ofanko kwan honkwa na okampo hwe okọ ba bi ti se pristia dunkwa obogo so na hwe kepko kwan so hwe ne ma ekoso kaso kwan ya biem. Yes, adwuma omo ye hwe eye first ba unim government bia maaya even kura Akuffo kura ekwan ebin sida school ebin sida hospitals. Yes, ebin sida agenda 111 ebin sida so that's unprecedented. Etinu e wase Ghana fo hu say papa na esese omo bua nana. Yes, na unim ade hwe yesere nana me ya me youth president me ma adwene ba ko amikura ne se hwe omo aye adwuma ba se sia no problem e wo ho e complicated no. Yes, one e be complicate niema unse obi e hye tokuro bi mu. Yes, na wa ya adepa na obi ammo ne de wuro obi nya de obi nim obi hu what you say adwuma e koso hwe lectures ni ye good o mu fa enkofo o mu wo form local people no. Yes, let them talk. Yes, what you say? Yes, omo no grounds omo eda Ghana wotumi na mama ne bot of anajo police fo wo kurom hwe digitalization ya this will be on penny the uba obi on penny yangu aba unim employment rate a raise cost of mo be yo kada mo be ye nkokọ kada kunkofo ye woni niema initiatives ben what you say this election no elections are it can say ye tenase ye analyzing the past and the present and the future. And na yes anya man na ebe me hu se ye so anso ne be so ansa no me shada ba ye unim akwa no okasa kakra medwene bat ye issues ne niema bi a na nka ye pese nkofo acknowledge what you say enti wotie ye ama menka se me nkyerɛw politics na ye say ye die nim no enye party asem ne ye kan. We are talking about things that will benefit our fellow Ghanaians. What you say? And near men Juma betimi aboa nkofo betimi anya adwuma de aye. Na Dr. Bawumia no odin ne ho ato so ba be ko age Ghana man. Na me kasa no. Yeah. And near MPP aban from 2016 aye no.
This is the time I was a communicator, you know. Your man ko fu hu ne ma pa. Yeah, catch headquarters. Yes. Kodu ya mone ne ma ne na bi mu ne ne ma. Hey, ya no for buy no. Omo ko print green book and go na fake green book. What I say? Road say nim bebre niema bebre nyina wote we mu na twa se hwe ye se ehunu bi pem bi na enti na bo asere ogege ne ba odi na nya den yes etwa se nipa tena se yes mimi hu se enkokorafo ne mmerewa ne mpanyifo no ombeto aba no kura sen yuto no I'm telling you because omo asua nsuo asua nsa ehun se de yete hwe se de oman we mu abie yes ene wode wo card NHIS card ekobe bia you are okay obi so obo a me di ho dance yes menkasa me di ho dance ni nyina akofo na de bae what you ase we a wo ka ho asem hwe niema esisi bebre all around Ghana what you ase asojafo omo pay teacher training nurse training allowance light esiso hwe light problem ba ho 2 months pay ni no hwe de enkofo kasa what you ase enso ye dem 4 years ayankasa na me na awofo bi kasa omani ati omo mama ya omo wie omo mama omo wie Jesus SS this year ya form nya wo soja yes woni enkofo wato omo MPP aban no ya aban a wodwene obi a ho yenyanyi yimu Debi wona aso ye hwan Debi even omo ye opposition party say ye Jessica obi Jessica wa MPP ma ka che so oboa na me ka kire wo enye no kure eso obi aso hwe akora bia wati NDC for kura na benefit more akora wati montuka ene wanje for education Debi mimi nimkofo beblebe wo hono ma na way back in my bay for from 2010 ben na no man man ko ese so say there was when this sika odiko twa school fees but from 2016 ben no yes obi abako school yeah ene wo de kokuro ma hwe wo mom ton ade wo kwan enkwado do se na wo hono yes akura bi ko akola akura tena wo nche problem unya bi obi adwene mu abi this government have normalized yes president initiative what you say to de bi ahe ensema ekokoso montena sidin ba ko ba na me besi mo chiri wo zongo na me be yesa hwe ya ma mandate and capacity and power me jo ma hama ba so ma me nka se me chiro yenim we ye hwe bibia koso e wo man we and we had access to know whatever was going on sure hwe de esi ye 2012 ekoba he hwe niema esisi ye niema bas branding obeti we na we everyday scandals ene hwa hoto a ye de abre enkofo wo kurom ha na obia san ba se mo bre dodo na me ba tema ha boyi a ye ka ho asem ye tema ha boyi a esi import duties aye din ya ma we kura na na donya ye kura ko de be che enkofo yi wo mahama wo na wo kolisi ye okolisi ma wo what you say enye ye de biom kwa jisika twitwidie what you say these are things power kura keke isi electricity aye ko no wako take or pay and we sign agreement who use who tia Ghana for hu se jo mama oni Ghana for wadwempa Debi